nyami meka. Oh. So I am mommy. Ah. Me faka and I am son okay. I'm a first car me drew la person. Me drew one I come me coffin and any penny, but I'm so ready and may late. Okay. And me see or pavement and also. Me see pavement and also now me move and I'm a tissa be able to make you pine. Hey. Me done many and I 4x4. 4x4 bow. Come to papa. And I'm beside driving in his papa day. Baby, I'm me cross road. Me man not require who crap. And what they can't be cool. Papa, I'm coming to or some Madame Pacho. Madame Pacho. Wow. And I'm Jano and okay. And Tiano pay me dinner high. You made the one quite show. Bon, some can say, Jesus, or then I'm quite channel, Papa Bra. A radia you be a man or toto. You na ye the direction no e kofia e ko na obehunu say yes nyame to me wofia e don na yesu ayama abema yesu aye no ma bibire amame okay because ye direction be 100 cedis ayi bi ai na obo mpa ma me no ka dem say me nkofa adanse emra okay enti last week Monday na me document call UK embassy ho no enti ende me sa kan visa no bo say kase mo Jesus. This is so powerful. Nensaka fe multiple visa. Obe kwaba. Kraka na fofo no mo afomu na kra omo. Me catch you madam fo a mo hwe me say omombra aboko bi ha ye transformation. O de woni tu no so a What when you to awrade so a o disappoint so that because me ba na o share me come no che say me hu problem bi a me fam 1 or 2 ayi bi pe ana last week aka me was me kwaje no Wednesday no bendra na a holiday ana ndem akwaje wakwaje eti besaka eti bo sam kase ma Jesus me kwatwe omo ho wo kwatwe omo ho yapon abra na me fa number bi ma na yem fan track wa akopem so obewuram wunya wuram wie pe o se ma ye boga na fe wona fofo no wa ye na wa shepu bola gu sabre omo na de obeye wo chima nso wo fie na de na ye wo chima why ene ye krakra wo mo baba bi ni nyame ja mu nyina amen mo so de outran so bi sa nyame nti mo so mbenya bi bo sam ma Jesus ko hey boga na ni age no we okokodu a ne kala ne to ebeto so no she Tenase na Yesu aye nyame aye bebre papa okay nyame shira wa onshira won so onshira tenase sorry na tenase awrade aye bi ama no na Yesu aye ama o nyame aye bebre papa me pa mo cho asori mani asofo e wo ha nyina mombo amema yenda papa ase wa yenda nyame ase fa ase da man yankopon yenda nyame ase ono ne locate ne wa ha no why na kai ne nkomhya no oh wa wo ka peja wonsa oh mun peja monsa na nkofo wa ha ono na me frɛ na me ka se me hunu se wa save sika ama wayi wode 1000 na akoka ho se dai a me bo sika da na account no a me ka se wo pese otu kwan na onni buronya no wa ha me ka se onya dai onni buronya no wa ha enti sei na nkomhya ne tie eno na etwagu nkofo kɔhwɛ ho editing na me ye ne sa no hallelujah eti sei na ade ne kokɔ ye eti oye process ni wie ye no afei omo send in message be ka kire ne say maame ye mfa visa ne ma because o documents no enye straightforward na afei eja ne su oba be bɔ mpaye na me frɛ na me ma na kwankire eye den pacho me koya kwankire no nyame fa wo so ma me kwankire se
Minkotu nsungu yefie baby ayewo me maame ne papa wo na main video na me fan send o. Enti me ko ye direction ni wie ya time no kro mo de maame senka ebe so no ama mo de we na maame no. Anso me wo hwa no mo maame message send me nsaka. Se won nsaka. Afi waji akwankyere di. Baje di pa. Eti omo oka kire wo se nya de se ye de visa ne be ma afi de omo ankasa e send o ma se afi de de ama ka bibi kire de wo fie na wonim akwankyere ne so ka bibi kire no mepacho wa wo ha bia wonya akwankyere ne bia ma me de no enhye wo nkran fi se me obi ka kire me se ade ana me ankasa me bo ho pa ye kra na me nyi ni se bebam efi se obi a me koso abode pa na ma boabo asika no de me koba kotwi nkrofo adwaye na maboabo asika no nti wo hwe se me kwa kotwi obi adwaye na obema me bi 100 cedis 50 cedis na me ameka se me ko UK wa bra sika no a omo body nkra ma busia peni nkra bi da but urade ayama o ma me de ni hye wo nkran se nyame na wo fi ha no osose ne ahokire bia ka bibi kire sister na wo hwe wo TV so na wo hye dem a wo su no se nyame ya ade yi ka bibi kire wa wo su bia ofie wa o ha obi da wo so a wo su no hanki na wo de be pepa wo ni suo no ono aneti manim ha ewade be fa ne so apepa wani wa mu ne suo nyina se kra me da me ntumi nda o metimi sorry na me riri na me da nyame ase every say atakwa me dan mu na me ne me maame ne me papa da baby aye beda nti yetimi sorry ko gina baby na de achi aya bafie se edan ne ya ba ko pe me wo video ne wa ha ade awrade aya ma me no ye efresi ya wo mi besi na ye nda light mo ye fie da munna light mu da ebin si da pipe nso okra no ye nya binom sa enso aye benom a eni ti ye de ato wo soro a mo aso na wa yi so no papa ti ahaban ne ye de akosra tene wo obi fie afini mo nyina enam dodo aye de be no ankwan no metimi a cheke a kire wo papa say ye be de jollof ase a na ye bi na aba me kro mu boma na yakwa wura Jesus Christ na sa na mete ha na se emre kakra bi ade ni meso me kofro plane papa menso me kwatena UK me abusuam obi ani ho a ni fie baby a wati nie enti na okoye direction ni nie na wo ye direction no enie ni fie nie ne mansion ni nie ehana no ne maame ne papa nyina omoda omo nyina da one room enti wo wura adam ho twa baby a oda oni ni nua da enti omoda ni nie we ye tulip we ye golden tulip kese pa enti wo se omo na light mu da oba fie ha no awurade de wono asete record ama ni fie eti hwade se we ya yehunu ni sei obekwa aba obeba besi edan no wa ye na brosan na wo de light abem na afa ne maame ene ne papa omanya baabi ada oso omo na light mu da ever since ye wo no but awurade be fa no so wo set record ofie ho ka bibi kire wo mo me pa cho obi a ho hwe me bia me boma de omo nimye yentam ho no me kra obi ye program kra fair because onim say o invite you kra ye nya bi na obi a papa ma me ka sem we me konra mu koso abode a forest ho no no ebi ho boso abaako a de ne bo den kra pem no ene ye 70 pesos bi wa 1 cedi okay na sansa me pese me nya sika bebrenti mitimi so abese 4 ade betimi ayiu na ma bebo fom na niam ne gume so obi ani ho gina ho no mo de aso a odi aso a o atoda mekwa akotwetweja na ma hyehya kyekira pedunsene bi ade ato so na sade be ya me sore no na maka fom ho na ade no ma pagya besi meti onso wait no se na me sore agina me na so no me ntumi sore na so na me nim sa me buafo ne wo fie ha papa na hwade se wo baba bedru nkran no eye de na wutimi betena nkran eye de na wutimi bai papa Frisana ho chana doso. Eda no hu ni se na so wura mu a
ana obehu ahokyere na nka se wo dan nim Awurade Yesu enti na menya baabi ameda ye phone ye ka me maame ne me papa homa ne yeses me papa nya se ye obetumi aya no me maame ne papa nyina omo ya yare for sebi okay enti na ahode ni wo se omo betumi aboa ye dachi no hwe me papa se ne wo nante nti wo papa ni na me papa de kra de ya me maame ne nate ne nya kra nti na wo se me pakrum na be ya adwuma pisa boma hona na me wono minya baby na me koda nkrofo fi a na omo pese omo repu me ana me de free ho ba kumase ana me be ye adwuma me betina obi ncha na de odi me form no so ano ye den enti me ya na so me pese me nko ss enti me am ko ram ko so abode na ma bobo ska na no adwuma bia no forest wo emu e wo ho nyina ni me papa meti me kwa na makotia wo so me yes adwuma na me wi assess still na need aso ani ho and am se me ba kra na ma ba be ye adwuma nti me be pe clean adwuma ana nyame adom ma me bi fa me hotel nti me clean ya no se a me adwuma ne fe wo branch ba ko wo Sprinters area de me baba bet na ono ama me ba bi ada nti wo ma me ba bi da ye no pay no de ma me a month no mama be okra 450 okay me send me mama ma send we me sha na embuanti na wo say area ho no me chinchin ho nyina wa wadwaye wo pese me ntwi ma ho no watwi na dwaye no wa ma osika me no wa ma be 50 be 100 but there me pese me kan che obi o dem an say so wo bomb ya per destiny helper emma won search enya dene nia wo betumi aya mo bibia ya na fa tapo wo destiny helper na wo hwehwe no na me kwa ho chrem na nso mama me tiri mu anya din ama obi a no nya ka mo de ne dan inside no eto so anka me hwade kakra because na me ho chrem me na nso obi a no ohia me mu abia kakra me wo bia no me nso me de boa e metna ha se wo destiny helper wa bra bom omu a obi a hey papa enti me braye sanom ne amanyina na me ko bi fi ampacho wadwa ya ayefi ametwi ama me twia obi wo ho a me se nkramati mi ja omonai metwetwe ne ina because me nim say dia me papa ne me maami komu no na me pese me komu bi enti we didi mu ana one day me madam TV aja oma me hwe bi enti oni ho na ma wia me ho akọhwe bia na me ni kotwa Abi TV so Abi TV enti omo bompa ye na ma bobi ana me ka cha me ho se me sika na ekura me ni so enso me bom odin aba ha na me gidi se nyame na ofia na me bo ana me be pia enti professor managa to ko shele sada be pato na wo ko be bia me hye wo me ti bi da na me ta bia kwa ye se na ma pa so le de anti better so wo pa so le because se ni tade Papa, eti mi. Everybody are yo. Me ko na ma mu bom atrimodi ni nyina me ba behwe mo ne masifo nyina. Bo se ke se ma Jesus mama ko na sa wo nya hi ko. Oh, Awurade na asesa hyebre ne sa no. Eti sa anwum we se oyade ye ono ne Awurade mi nya to da. Meti wo sei na ma ye din a na metu wo mitirim. Metimia ye din na meti wo sei wo be bo mi sei pe na mani aba me ho so cause me tu no wo mitirimu a na revive me ha Awurade aye bi mama ade na Yesu aya ma Transformation factory hey me ba papa ho na me pie ha na da no ne ye do so nti ye che ade san ye eti papa wa shada ne ankasa bebre e so obi sa me ane se de na opese Awurade ana me so me pese Awurade bo me maame ne me ma ene me busua ho ban na mom obi aba mabrabo mo opese o ware me wase ma me hwe ne picture ena me yi wo phone so na me de kire no wase ono de oni problem o na wo problem ana me sisa ana wase a spiritual marriage enti kona bra na bebo nyanka afore enti na afi akaska na me de beba no na emu ayede
Ti me started say me bo hom pa say rade nya me adom. Kwanya me fa so me ba ha. Powerful. Because me son daye. Me son daye no na me ne papa. Aba baby aye wo. Nti baby aye wo no asa enkrofo bebre titi ho. Ti afa ebi mo si ofinyame, omfinyame. Nti me ne papa na me say mo amuso omfinyame na ne mo nkita honhom papa. Kita honhom papa anka papa we obehu so ofinyame. Ti afa asa wo preachi. No kanyame asem afa nyame asem na papa e kana na asem ne nanam. Afa mi usem ma mi bi e wo me nchen. Na se honhom bone nti ase me cast no mo na me bom pai na me peja kosoro na wo kosoro na me tu kosoro me bom pai na me tu kosoro na me se da bi mani ti ye pe na me se da bi papa we me bi won nchen ese me koje ese me tu anamo eno nti me ba ya wo kan sa pe na me start ese me bom pai da fe de na ba bia block wo frɛ obia unya be me ma me anya stroke da fie me na me hwɛ no okay eti ese me na me ye panyin soso ene ma nyina ya basa me se awurade mie kwan eno ti nya me ye adom ti last 2 weeks na me be ye akwankyere no ti me be ye no o my na 7 days da na ye nkyena kwankyere no 7 days no ti me ye 7 days no na Wednesday 3 days no ya fanya nyankafo ne de no so me de bi kan ho ye ne 7 days fasting no me ye ne 7 days okay enti aka last day me ba be wie no still na me ntene nka afa do ba bi me friend na no omfa biem okay na me see Awurade ade de block e be ha me o because ekwan ni see ade chese ma atena ase more than 12-15 years me na me te wo just what was na kwanya bia afa wo ya nya broken heart okay it we akwankyere wie na ye me ya akwankyere ni wie ye no dana me wie ye na we akwankyere na ba sorry dem ha Friday no me delay mu kura me se me ba wo eti bibi si hwe o phone ni so afa me check phone na afa de was send me message obi ana won fi wo biem no aso dem ha ya na and was sending message na message no send here no say as me need time man no but na me nim ade e esi wo honhom me no asem na o kan no kura na me fa o kan ya pa na me so me sorry o say pass I don't know so choose na pass afa no say choose second beginning ni say papa second beginning ni say kan na first one uncle go relationship ni ya kwa say Ghanaian movie no agu enti say kan me tin nka biem because me ba o ka kire me say anka wo tin nka biem tin nka biem o frame me biem ti akwankyere ne wo ne saa no afa de get it back to you say de afa kwa say odo ni mu aye de ho aye tight because I can say ma aye tight mama ko na ko fa dance ye kese pa bra papa aka me ho de ye no so be baba ye ho de yes na eno so ye next dance ya o de be be fia ha powerful because I can say ma pa